awie me pacha awie de boko me ne mi kunu Jacob Efei na atena fie aduanan 40 years na me hira o na bebe mfie duni na me kunu ka cha me se wakoboka bi me bonu wantimi ankyere me de wode ka ne ye sabre ne 16 million na me boa no ma yetu aka no e ka ne twa ye no emuana ne wo fa asefo bi ba fi eno mbe ka che oba ba ko be ma ba ko omba ya na ombe ko no na bi gya omkwan na oba ne se ombe da omo wo fa asi o omo wo fa ko si fi am wo mo ukuri me kuru wakosi fi o ama ne wo fa asefo ma si afari a wonya awe minim ho hwe fatus twaso ne wo fa se ne be ka kire me se omo wo fa asi fi am wo mo afari na sata mo si bi ama wo ne otim yesi bi wo breban ayesi ni ba to have TV ne so shwanim edani ni we na wa feri no we na wa breman we na mutimu no me pacha yo eti no fa so de be ka se ni wo fa na sifia ma omo wa afeli ana me bisa me kunu ni se na se eka me bisa we ya uhunu ne wonkan ade se wo di sifie ma wo fa asefo ni nyina na ka ne yegusu a na ensan yegusu tua da ko papa yi ko adwuma ba no ano no emfie nnan wajja me ma enkola afi no mu cover city na do no Church of Christ no nkobi ebi no sabra no okobi ebi ko Wesley Girls nya na ado die ibi o satama na etua no sabra na etua no enna ba ko ntutu frifie da bia ba sen ko Louis JHS a ne nyina ya mia wo ko ye no 2 years na etutu meter no 2 years na no o mesesa meters papa ya ama oba ya ana mbisa ne se na ada na wo ko no banka nueni waseni efie no kura wo ton fie na ye yetimo no o ton no okowale na wo diska no akwesi fie no efifo fra ma oba akro na akwa akwetenem nde na me fanya asem sa eti wo gusu kan da ko no wase se manfa mankope edan ni pipa na ama obekume edan ni pipa no so nyankopɔ anim me ntwatro me no nim ye no nyina ya gi asase no ye de yebadin na ye ye se yeba no ye lucky eti ye de beche no eti ye de yebadin na ye bibia enti fie no wuram na ohwehwe efire wura agi sa ba ya no din na eda so efie am ye hwe ni ya ye hwe ai enti wo kanu mo papa ni kanu mo no oma ya makola ni de ni pipa ekobo obesia ebeti aka ni bi na ni di akola na beti ma chemvise papa na ekọ akola na ho no manko bi enti kwan ya nam so akola ni di pipa no kobo obesia ndi akola na ene bi amofre na obeti ma chire enti enumu na mso akola no okoyi pipa no de ma akola no am si pipa no me yanim ho pipa no wa na wo ho ti ba bi ewo no na wonim manko fa ma obekumi di ene say da bia meku na me report no ma me papa mo am papa mo frɛ no so ansan o ka san wono na aka so obekumi owie na ode ya wale gya ye tato say wakɔ wale oba say de wagyawo akɔ wale oba nti wagya ma wale am papa mo bisa ne say na obegya oba onu wabusuafo na ba yi mo poma si bere ne say mami nyabotre ne meja me papa wa homa ne so hello Ejefa Ofa, me mami. Kataji mai. Yeah, no mama na to say. Me ho ye mi wura na wo so ae. Yankopɔn adum, na ho ye. Ye, na me mami Church of Christ pa na. Wadi asem se abetre TV su na. Wada woro mada be na ka me pese wo ba na ye nyina ye transe. Me pa chaw, na me wadwuma mu, na me kuruto bi ne matime de ba hokora omo frɛ me no. Na wachina wontimi machina. Yeah, na enema me pe no. Obita makuso obita enema me pe no. Ehun adin kakra ma me. Ba me ye bi kina nyampa na se me de bo wi a me frɛ mu. Me pa cha unti da ba me pese wonie me pese asem ne ya kana ba akosa. Ada wuro meje. Ana kampacho nka wu kwada e.
eje famaje atum mesra wo anya me di wo shukuyada why Ewurade mwa na de wo koye ni nye yi why hello eje fa madam Messi Ewurade mwa na de wo koye ni koye yi ye betwe o mati yo ye dase na ta ma kwala no ba kon ko frɛ me kwa se me ne kwa so kono na bebre na ayo enu ti na ye pese ye ne asomdue mu yo ye ko sasema wo kagu so na no odene ano odene ai tu de ukuyada wo ba why enya den kura me de enya den ma me kura yo mate enya den ma me kura yo eja ye dase owo me wani beje hu se ukuyada no obeba na onie wunie ai onie mi eno beboa enti fasi entoa so biem mate na ono nti wo points no mate na ai akotake ko defend no asem nyina ngo tim kopem se yehu ankunya ne ukuyada ye be hie fidikase so